Dame i gospodo, dobar dan, dobrodošli na još jednu konferenciju za medije ovdje iz Rovinja. S nama su danas Dominik Livaković i poslije njega Josip Juranović. Možemo krenuti odmah na vaša pitanja. Nema kolege Gabelića, tako da će se morati netko drugi potruditi. Ne znam da li je kolega Miličić recimo spreman zamijeniti svog partnera iz redakcije. Ne vidim za sad nijednu ruku, pa možda bude neka stvarno kratka preskonferencija. Evo, kolega Miličić, izvoli Dubravko. Pa, imam dva pitanja. Prvo, jesi se možda čuo sa Danijem Olmom uoči ove utakmice protiv Španjolske? On se uče sliko s Dinamovim dresom i sa hrvatskom majicom. I drugo pitanje, Španjolci su možda čak i najočajnija momčad u izvođenju penala, promašili su zadnjih 5 penala, pucali su i Morata, i Moreno, i Ramos, i Ruiz, međutim ne mogu ga zabiti. Jesi ih možda malo analizirao u tom dijelu? Evo, hvala ti za početak. Dobar dan, nisam se čuo s Danijem, nedavno sam se čuo, ali sad od jučer se nisam čuo, vidio sam tu sliku, tako da vjerojatno ćemo se čuti ovih dana. A što se tiče penala, da, vidio sam da su promašili 2, ali dobro, mislim, to je lutrija, nadam se ako bude da će biti u moju korist, našu korist. Gospodin Christian Kunz. Hello from Germany. Pozdrav iz Njemačke. Što misliš o Španjolskoj općenito? Pa mislim da su, to je stvarno odlična reprezentacija. Mislim, imaju dosta mladih igrača, dobrih igrača, dobro igraju, dobar pressing imaju. Stvorili su dosta prilika u ove moje prve 2 utakmice, stvorili dosta prilika, nije ih išao gol, zato nadoknadili su sve u ovoj zadnjoj, tako da dobra ekipa, ali moramo se postaviti čvrsto i napraviti što bolji rezultat. Proći. Kolega Stjepan Mati. Dominik, pozdrav. Pozdrav. Da te pitam, ti si u Rusiji bio u reprezentaciji onako iz jednog drugog puta si gledao to sve što se događalo i mogu se vidjeti, pretpostavljam, kako se momčad diže kroz turnir, kako te važne pobjede podižu i samopouzdanje i cijelo ozračje u reprezentaciji. Da li imaš dojam da se to događa i sad, nakon te velike pobjede protiv Škotske, koja je onako nekako kod je oslobodila reprezentaciju prije ove knockout faze, koja je, svi znamo, potpuno drugi turnir i sad više ništa ne vrijedi ono što je bilo u prvom dijelu, sad se igra jedna utakmica na ispadanje, pa što bude? Pa je, mislim, bila je i prije, atmosfera je bila super, ali sad je pogotovo stvarno pobjeda, ova nas je digla, svi smo govorili da nam treba ta jedna pobjeda i evo dogodila se i sad vjerujem da će ići sve bolje, da ćemo biti sve jači i jači, diglo nas je jako. Kolega Ivan Forjan. Pozdrav Dominik, što ste si rekli nakon te utakmice? Vidjeli smo, bilo je dosta emotivno i izbornik Dalić je bio dosta znakovit. U onoj izjavi kaže, neki su i pisali protiv mene, onaj zagrlje Luke je značio puno. Što ste se vi igrači onako međusobno rekli? Je li to doista ta jedna pobjeda koja vam je trebala da na neki način budete ona momčad kakva ste i bili 2018? Pa je, definitivno, da je to ta pobjeda koja nam je trebala, bilo nam je teško nakon prve 2 utakmice i eto sad se sve otvorilo, tako da evo, stvarno smo sretni, bilo je puno emocija, zagrljaja, tako da eto, svašta pozitivno smo si rekli. Kolega Marin Marković. Pozdrav svima, poštovanje. Izbornik Dalić je rekao da je Španjolska najneugodnija od ove 4 momčadi iz skupine E koje su nam mogli doći, ali mislim da ni Španjolska i Hrvatska baš nije najugodniji izbor i da im nismo baš bili prvi pik za protivnika u osmini finala. Pa sigurno da im nismo bili prvi pik, vidio sam i kad sam gledao utakmicu kad je Poljska zabila za 2-2, da je bilo oduševljenje i na njihovom stadionu, tako da sigurno ih nismo bili prvi pik, ali dobro, i mi moramo, ako mislimo doći daleko, moramo dobivati velike reprezentacije, to je turnir. Tako, ako želimo biti najbolji, moramo pobijediti sve. Kolega Vargek. Poštovanje, dobar dan svima, dobar dan Dominik. Dobar dan. Gdje vidiš najveću šansu Hrvatske u toj utakmici? Pa dobro, mislim da oni rade dobar pressing na početku, tako da treba
tu mirno odigrati pametno i onda kasnije mislim da oni ne trpe kad ekipa protivnička drži loptu u nogama, mislim da mi to možemo, tako da ih možemo učiniti nervoznim nakon prvih 15-20 pola sata i tako. Kolega Florijan? Dominik, ti si ponovno sjajan, fantastičan, jedan si od najstandardnijih, u stvari najstandardniji u ovoj postavi hrvatske reprezentacije. Znam da ti to sad nije u fokusu, ali što tamo nakon Eura? Da li se vidiš možda u nekoj promjeni sredine što se tiče klubske karijere? Pretpostavljam da će ponude sad pljuštati, još pogotovo nakon ovog Eura. Što ti misliš dalje? Jel bi htio negdje otići ili su ti planovi direktno vezani za Dinamo i dalje? Pa dobro, mislim sad planovi su mi direktno vezani za reprezentaciju, da što prije stvarno ne želim se zamarati takvim stvarima sad kad smo i prošli skupinu i samo mislim tu, a poslije vidjet ćemo, treba sjesti i sa Dinamom i sa mojim ljudima pa ćemo vidjeti. Ja se igrač Dinama, sretan sam, Zagreb je super grad i jako mi je lijepo, tako da ćemo vidjeti, ne treba ništa siliti. Zapravo prvo ne treba ni razmišljati o tome, nego samo raditi, uživati u nogometu. Ima li još pitanja za Dominika? Ima. Kolega Majković. Dominik, iskoristit ću priliku pa ću te pitati, očito je dobra atmosfera u reprezentaciji. Izbornik je rekao da igrač koji je sretan, a ne igra, ne treba biti tu, ali vi vratari ste posebna sorta, posebna priča, koliko ti znači podrška ostale dvojice kolega tu? Jako puno mi znači podrška njih i Lovre koji je iskusnije dosta od mene, ima i inozemnog iskustva i sve, tako da mi i on puno pomaže i Simon, tako da stvarno sam sretan s njima dvojicom, tako da isto ko što je u Rusiji bilo sa Subom, tako da stvarno nas tri funkcioniramo stvarno vrhunski i jako sam sretan zbog toga.